Aux internautes, 3W Boboko ya Boka. Boboko ya Boka 3W. Atanga esi la kamba mwepa ya bapaya tala ndenge bapanzani kasi pa bakolo na yango ate bopesa ngata. Nous sommes toujours en direct au peuple pour dire la dépouille de Papa Wemba, la Kadiakouba. Alors, nous sommes avec Dozana Mamou National, Chalamwana, Neto Tukulanda Nabi, maman, n'a pas son beauté. Merci, maman. Et puis, Biloba, le Tokoli Nango, tout bas, le Tokoli Nango, Simra, le Baga, Sango Panzani, Internet et Panzani, au Chalamwana, Amazon à Bengani. Ce qu'on a autour au monde, à Tosutuki, il a amené les gars. Amazon s'adresse à Kinangaïte et à Bengadingaïpete, Ngane Tozana problème. Malheureusement, Nazaraki Simaya, Oyazaki concerné, disons pas Vergis, comme quoi que Alin Komona Vergis était Alin Komona d'été. 50 000 $ pour Nayo ministre, c'est quoi? Donc ministre Banza Mukala, c'est ça? Oui, mais 50 000 $ pour Nayo na poche, c'est quoi? C'est rien. Donc il y a deux personnes comme tu vas salir à faire un mot. Tiamonga na mateta et ministre Banza Mukala. Bon, oh, bazui na bralima, bako makia, on a moi ndenge moko bo. Po ba bibisa ok, eza ya bilote bateza ya bon yo ministre, yo na bon na wakati wala. Aima. Alors, oyemba osoyemba wa. À part de vous congolais oyemba. Donc papa n'a Kofi Olomide ya. Non, faut pas aller jusque là. Sinon il faut que na masolo ya bilaye. Wana misoku tokota en notre magazine, c'est tout simplement parler. Je ne reviendrai plus sur ça. La Bible nous enseigne, la Bible nous dit ceci. Ce que au mot dit que liboko na yo o ezako déranger yo. En tout cas longola yango, sépare-toi de ça. Tikala ata mancho pour que os allait libérer na eloko owana. Mais à un moment donné, ton papa a nous cité sous Comboté, mais on a la liguité, s'il vous plaît. Mais je comprends. Papa Jossar, ayebisi même yepe olia baluka yebisaye mu azaki kwese. Et bon tango yake yi ya lingi pa kenda ko embrasser ye aboyi. Ngape na moni bonga ndarangi na bitikana leka na tango susu na yo kozo appelle la même chose. Mais nazwaki na ndenge ya mabete même ata soki abengana ngai nazwa ndenge ya mabete. Je comprends peut-être ça na ba raison na mususu. Mais ndenge ekei tout ça batu mingi ba critiquer nde na ye babengi singa ba mama yaka ye moko to abenga bien naza no problème te ngana saraki na problème na batu mususu na problème na yo te. Vraiment balimbi sangai ba comprendre te bon comme tu étais là likambo elati yo mais eza na yo te eza likambo ezali alobaki ko na verkisa ayete nde mobile na wuti kotika mobile na alobaki ye verkisi na Kofi Olomide alimité si yonda yebisi. Merci maman, merci beaucoup. Mingi a kolbezate alors ba témoignage n'a pas ça n'a beaucoup. Ah, wana masolo bala likolo bazo beta pena bala ya likolo penza po bayebi ke bino bo sala bango pe eloko boko pété boko funda bango pa iboko te pour tout ezali ba terrain na bango eza déjà bien miné okira bonge pa ono funda bango wapi po bo sama na bango yo ono samba yo na chamwana mateta o samba nete Koso kwa poza na ba argument azana ba contour na ba détour ya maloba na yo bongo sikoyo son excellence ministre bon telema yo na yedengeni ye déjà azana costume ministériel yo ko samba na yedengeni bobete mam national wetu rokoto wetu mama wetu kaji wa uju mo ko Grand Kasai ne tujibika la pa Wemba ngomo mo Grand Kasai bien sûr chez du mukala wa mbele bon mo ko chuluba uju we mwimba pa Wemba ndingani twambila ko kuichi nayo ndo mwe ntingambila bana betu Kasai wase bana betu bajimija mu umwa ku bana ba kwetu Papa Wemba buweka letu
mwena Kasai Nkongolais bien sûr kadi mwana to abena Kasai kadi lero Kasai kadi magadi kadila bwa bwa jishimina jijimu kala mutushia enjimbila bana betu bonso bajipa bwi bajibikala muchinzanse bwa se loi bonso tulwa kujila mwana to vraiment tumujai makele tujika majilwa ngetu totwenka yetu kaje mwa kushala kunyima nasi chijo uju to ambele bwa bwa mala babu bwikala mushutu kai bwa to mono wewe ko nyambiji wewe ko tahemba bwa bwikala bishu bantu ba bachi kumanya ba bato becho ku telefone bantu batufuye luse bafuile mama wapa wa mseni mema bwa bwa aseme cheno manye bwa umvumu kala kunyima kwa verkis okalongo wakupita kumpala wakumuvukila bakuyikila mutanchi mule kayikila chama ine nchinga nyito kaye mwa verkis pinje opadi ukutimoka bwana ya kwambile verkis lwa kutuya kene mumwambila nashi verkis bana muvukila mamu wakumurepuse kana munyibya nyibware mamu wakumurepuse meme bembya nguchina meme kweba meme na kuyi kachi mubya ngatene tijtembe ne bon peut-être chama ni nchina yuko beshe balonga tinu ndikile ni mama nchinga ojo ambane to ki musiku mona verkis ki musiku mona Koffi Olomide to ki ngweme ki meme to no to wewe to wo woni no fuye nende chinga bwaji ai mu internet nyawe mishishilanga ne buloba kushima bantu mbabi kile mune kulutone vansi ngambe sibana betu ki meme to batubere bilumbu muchilumbu chibofu yemene nchi ipare kukala verkisa mu kufunda kuti Papa Wemba ku parake chema chibofu yene nchi tomaro aki kani megala mantanga le meme nachi we kibwalu kai jile balelo jubulo jijibishi mbakumbi bwase mama wetu lwa kutukulo mbaluse kimwe weto mukubikilanga mama ngai mutu mbatu bwase lwa ku uje nkwambile bwase chene muji adresse ku chene bwaluto mama Amazon we mwena kwa Papa Wemba Amazon mwena kwa Papa Wemba ouais merci beaucoup merci maman Talamwana que nous libérons pour à nouveau retourner auprès de Marie-Rose Amazon qu'elle est venue soutenir et beaucoup d'artistes et musiciens matanga esila kambango epa ya bapaya tala ndenge bapanzani kasi epa bakolo na yango ate bopesa ngata 3W Boboko ya Boka Boboko ya Boka 3W